Pozdrav gledalci, nastavljamo sa Minecraftom. Malo prije sam snimio Minecraft gameplay, ja mislim da je trojka, ovo je četvrti. Rekao sam u prošlom klipu da danas kopamo rudnik, da opet nađemo, ako budemo imali sreće, nađemo dijamante. I tamo idemo odmah u onaj rudnik. Ovo sam sve pokazao kuću novu u prošlom klipu. I odmah idemo u rudnik da vidimo šta ćemo, da ćemo imati sreće. Uglavnom, to sam skontao. Tako svi ti vrijedni materijali se uglavnom nalaze na dnu. To nije ovaj rudnik, to sam istražio, nisam našao ništa. Ovdje su creeperi pucali, to sam ispričao. I znači sad sam idemo. Ovo mi je jedno od najsipanijih mjesta da je creeper puku, ali nema veze. Samo da vidim sam zemlju po njom jesam. Sad se vi pitate zašto ja nosim zemlju. Zato u slučaju da upadnem negdje, evo sam isto istraživao, nema ništa. U slučaju da upadnem negdje u lavu neku ili, mislim, ako upadnem u lavu, za to služi voda, vidite imam kantu vode. Možda bi bilo bolje da se puni malo više vode, ali nema veze. Ako naiđem na lavu neku ili nešto, da je samo zatrpam sa zemljom, da ne bi stradao. Uglavnom oko tih vrijednih stvari se nalazi i lava. Rekao sam u prošlom klipu kad sam našao dijamante da sam upao u lavu, da su, ja mislim da su mi čak i neki izgorjeli dijamanti. Ali opet, ostalo mi 8 komada, kao što vidite, rudnik je veoma dubok. Sad mislili ste da će pasti na dole. Ne znam koliko vidite, ali idemo prvo da siđemo, pa malo dugo traje ovo silaženje, ali tu smo već pri kraju. Par puta sam isto i upao skroz sa vrha dole, pošto je zove centralno, ali šta da se radi. Ponovno se poknemo i ispočetka. To jest rođene tamo kući. Vidite, ima ova pećinja, nju sam istražio, nisam ništa našao vredno, našao sam samo 5-6 možda irona i oko 10-ak uglja, tako da nećemo kopati u njima. Sad svi pitate gdje mi to kopam. Pa tamo gdje sam našao, a vidite zašto nosim zemlju sa sobom. I to je to, čuveno mjesto gdje ja kopam. Evo, ovo je taj materijal koji ne može da se razbije, do njega sam stigao i ovdje sam krenuo da kopam tunele i tu sam negdje našao tamo dole, ide u 3 lepe, našao sam ove dijamante. Vidite, tu su 2 tunela, to je najbolji način za kopanje, idete tunel pored tunela i tamo nas jedan zid odvaja. Ali sad da ne pričamo o tome, malo mi glupo što se ovako kao vidi, kao, pošto vidite koliko baklji ima. Ja tek kad dođe negdje blizu baklje, on meni pokaže da je to baklja. I nastavljamo sa kopanjem. Prvo što ćemo da radimo, isto ćemo praviti te tunele, samo da idemo tuda. I gdje mi je najbolje da pravim tunele. Idemo na tunele ovdje. Ovaj od dijamanta ćemo da čuvamo za nešto specijalno, a sad ovako ide. Pazite se lave. Samo jednu baklju. Evo, naišli smo na ugalj.
I uglavnom sve ovo što nađem ja volim da pokupim, koliko god je njegova vrijednost. Osim ako nema mjesta, onda izbacim sve što mi je nepotrebno. To se rijetko kad dešava da nema mjesta, pošto uvijek idem na put sa minimalnim stvarima. Znači ovdje sam samo punio ono osnovno što mi treba, a to je malo hrane, ove krampove i kofu sa vodom i baklje. To je ono osnovno što nam treba što se tiče kopanja ovako. I sad samo nastavljam svoj put. Zašto je dobro ovo kopanje? Zato što vi odmah ovako kad gledate imate pregled na ovaj zid ovdje, znači ako tu je nešto vi ga možete uzeti, ako nešto ovdje vi ga možete uzeti, ako nešto ispred vas možete ga uzeti i ako nešto iznad vas opet možete ga uzeti. Sad nastavim. Da, jedan savjet, nikad ne kopajte ispred sebe, evo ga je ovaj crven kamen. Pazite se, uglavnom oko crven kamena zna da bude lava, tako da prvo ga iskopajte pa da ga kupite. Evo crven kamen. Sad ovako da ne bi si lazili dole, pošto ću samo nalaziti na ovo. Ja, evo izvinjavam se, zvoni mi telefon. Evo zvonio mi telefon, sad da vidim da snimam, koliko snimam, 6-7 minuta. Zvonio mi telefon pa sam, dok se nisam javio, ovo ćemo da zatrpamo kaldrmu i nastavljamo naš put. Ja ne gledam plafon. Onda ovdje ću ovako postane mračno i onda stavite jednu baklju zato da ako opet budete tražili ovdje neke rudne bogatstva da vam se ne stvaraju i zombi, oni da budu jako zajebani. Doduše ne zombi, ali creeperi su on kad pukne najviše iznervira. Sad pite bolo gdje su. Ja sam u nekom tunelu koji sam već ranije kopao. Samo da vidim. Ja sam kopao. Što je ovdje bilo? Sad ja moram da vidim šta je tu. Stavim ovdje stepenik. Šta je ovdje? Vjerovatno ću mi ovako i sam ovdje istražio šta je, nemam pojma. Idemo do dna da vidim šta radi se. Besprečno sam da vidim, malo sam sad zbunio. Izbunio sam se, sad sam teram naprijed. Ovo mi je najbolji način za kopanje. Ili da jednostavno ako otkrijete neku pećinu u njoj da tražite, evo ovdje crven kamen. Ostavim raši, znači jednu baklju. Ne, što sam krenuo ispod sebe. I jesam. Sad ćemo ovdje da osvijetlimo i sjetimo. I punio sam lopatu da se ne bi zezao sa ovim stvarima. Nećemo se s lopatom. Ovo je zlato.
Ne ispod sebe, nikad ispod sebe nemojte kopati da ne upadnete u lavu. Ovo sad što sam ja radio, nisam baš trebao ispod sebe kopati, ali imao sam sreći, preživio sam. Sad znači nastavim dalje. Evo ga ugalj. On baš mnogo i ne treba. Što ga imamo. Ono ko zna. Uvijek tako neke stvari koje više ne treba, na kraju mi baš ono zatreba. U ovim rudnicima uglavnom najviše ima uglja i crven kamena. Znači od njih nećete možda živite, ali nastavljamo. Ovdje ćemo da osvetlimo. Sad vidim koliko snima. Već je 12 minuta kopamo ovo, ali kopamo dok ne nađemo nešto u redu. Hoću da vidite vi kako je to kad se nađe. Ako ne nađemo sad u ovom, mi ćemo započeti novi put. Kako možemo. Koliko ćemo imati sreće. Sam ja to vidio ovamo što se ide. Opa, tu sam sad ja ladno iskopao. Stavim tu, evo ga, opet ugalj. Sad mrzim, baš sad neću imati. Sad smo dublje se krije dijamant. Tako da. I sad te srce se sprovede dijamant. I sad ćemo samo da zatrpamo, kazano bar imamo to na bacanje. Kaldrme i zemlje ubedljivo najviše imam. I sad ćemo kopamo ovaj rudnik dok ne pukne ovaj đavo, a puće uskoro. Ovaj kramp koji je bio, kako on već ko zove. Evo ih, dijamanti. Ale, sam rekao. Dijamanti. A, šta kažete? Sad poslije vi kažete ne valja kopat tako. Uj, koliko ih. Ajmo. Dijamanti, dijamanti, dijamanti. Vidi u krov. Daj vam. Dođi vamo. Pazite da ne bude ovdje negdje bar. Sad nek mi neko kaže da ne valja kopati ovako, a? Sad vidim koliko smo komada našli. 6 komada, ajmo. Daj ovdje jednu baklicu. Još mi nije pukao ovaj kramp, ali kopamo dok ne. Ko zna, možda nađemo još jedno. Gotovo. Pa našli smo dijamante, to je veliki uspjeh. Sad da ja opet baksuz ne bi upao u neku
provaliju ili pa umrem, ili da mi se ne desi da upadnem u lavu ili tako nešto. Ja idem sad kući da ostavimo ova rudna bogatstva koja smo našli, pa nastavljamo. Da vas to ne bi smarilo kako se ja vraćam kući, ja ću zaustaviti pa ću nastaviti klip. Vama će to biti 1 sekunda, meni malo duže. Evo nas kući, ostavili smo dijamante, sad imamo ukupno 11 dijamanata. Ostavit ćemo i ovaj ugalj. U stvari uzet ćemo malo, ovdje će biti više nego dovoljno. Stavit ću da se peče čelik. To je to. Sad vidim gdje je crven kamen, ide ovdje. Tu je crven kamen. Šta mi je ovdje? Kaldrma. Pošto imam dosta kaldrme, ostavit ću. Ovo ćemo ostaviti ovdje. I ovo ovdje. I ništa ljudi, ja odu do rudnika, a pa se vidimo u rudniku. Evo nas u rudniku, ovako. Evo nas u rudniku, ali imamo jedan problem, gladan sam, tako da će da jedemo leba i mesa. Ovako prvo malo mesa da žderemo sa leba. Leba i mesa, najem se. Evo ovo je taj rudnik, to je ovaj tunel što smo sad malo prekopali. U prošle dijamante koje sam našao sam u ovom ovdje rudniku, u ovom ovdje tunelu. Uglavnom ti tuneli su jako dugački kao i ovaj, a sad pravimo novi tunel, tako, da nađemo još dijamant. Sad fazon kod ovoga je najbolji da kopate ovako odmah tunel pored tunela, ali pošto ovdje će biti malo zeznuto da ja sad ovdje krenem da kopam nov tunel, tako da ćemo kopati ovdje, a za osvjetljenje ovu baku što smo skinuli ne bude ovdje. Onda kaldrma. Sad ćemo kopat, nastaviti s kopanjem i let's go. Ne znam koliko vam je sad zabavno gledajte ovo kad kopam, ali vama ako nije zabavno vi ubrzajte klip. Ali ja vam pokazujem tehniku, našli smo već jedne bisere. Ove, bisere, dijamante, sad ovo pravi jedan problem pa moramo da se dignemo. Inače to ne može da se razbije ni sa čim, zato što je to kraj svijeta i to jedino u kreativ modu može da se razbije, i kad ga razbijete u kreativ modu samo vidite kao neki svemir i tu kad skočite umrete. Evo ga. Ja lepo kažem, ovdje ima dijamanata ako hoćete, a nije ovo dijamant. Nije ovo, čekaj, nije ovo dijamant. Nisu ovo dijamanti, ovo je onaj lapis, da. To je onaj lapis, da. Ja odmah pomišljam dijamanti, nisu. Taj lapis vam služi za farbanje ove vune. Mada kad farbate vunu postoji jedan 1417 puta bolji način, a to je da ofarbate šta misliš šta? Pa ovcu da ofarbate i onda čim je šišate vi dobijate vunu boje koje ste ofarbali ovcu. Ali ja još nisam napravio svoju farmu, što nisam skontao kako da pripitomim ovce. Ali kad skontam vidjet ćete šarene ovce kod mene.
čim sam vidio, ja pomislio odmah ono dijamanti, ali nije ono lapis, onaj kamen. Nema veze i on je vredan. Sve zombi čuje. Čuje. Tu vjerojatno ima peći. Samo ne znam gdje je to. Možda čekaj sprednije. Što prezirem taj zvuk zombija. Ono, sranje mi je baš. Ono, gledaju ko dođe da mi zajebavaju, ono. Su zombi. Ali šta da se radi, vidite, veoma je bogato ovdje pri dnu sa rudama. Stavljamo nešto na dalje. Čujete? Šta je ovo? Nešto mi je bilo iznad glave, ali ne znam šta. Ama. Čujete da vidite zombi? Sad ne koliko snimam. Da vidim, otprilike. Ovako. Ovo video traje već 21 minuta, ali ne veze. Idemo do 25 raz. Ipak ko će gledati ovako dugačak klip, ali čim ja spomenem dijamante, bit će tu mnogo gledalca. Klijep. Baklja. Jest da imam lopatu, ali ne volim ovo zemlje. Šta se dereš koji ima? Vidio sam. Pa nije. Pomislio sam da je crven kamen na... Opa, ja ovaj plafon nisam vidio. Ovdje smo našli onaj lapis. Našli smo dijamante, pa ja mislim da će ovaj klip imati mnogo gledanja. A ako ga vi subscribe-ujete i još lajkujete, pa meni će biti puno srce. Ako posjetite moj kanal, subscribe, like ako želite, ako vam se sviđa. Ako vam se ne sviđa, šta da vam kažem. Doduše za mene koji sam početnik u ovoj igrici, doduše sad već nisam koliko igram, ali ne znam još mnoge stvari. Ovdje se čuje lava, ja ne išao dalje. Sam rekao, čuje se lava. Ti misliš ti pametniji od mene, no? Sad ćemo mi njemu da pokažemo ko je ovdje glas. Znao sam da će biti lava. Lijepo sam rekao, lava, pazite se. No, poslije neko kaže da ga nisam upozorio. I sad ako crknem, crkao sam. Sad ti misliš da si ti pametniji od mene, no? Što je ovako lepo puštim vodu? Voda vs lava. Šta ćemo sad? A da, dobijete neki ekstra materijal kad pustite ovako preko lave, ali ne znam što ga sad nisam dobio. Samo da ja ovo nekako znači šta ću vamo? Ja nemam ni ja znam kako da znam da ne kopam više ovo. Sve ću oko zemlje. Čim vidim zemlju, znači da je neki fazon. Znači, našli smo dosta ovih rudnih bogatstava. Tako ja mislim da je ovaj klip ispunio sva očekivanja. Znači, našli smo bisere, našli smo onaj... Pazi ovo. Vidite, ovo nisam skontao uopšte. Našli smo onaj plavi kamen, mislim nije to plavi kamen, to je lapis, ne znam kako se zove.
sad ćemo da vidimo. Da, isto sam skontao, ne znam da li sam to već rekao u prošlom klipu, da kako da prebacim na srpski. Prebacio sam na srpski jezik i sad mi je mnogo lakše, sad vidim kako se zove to. Lapis lazuli, crven kamen, vidite ima ga dosta i da vam pokažem još samo način za brže penjanje. Ako slučajno vi budete kopali ovakav rudnik, ali pošto vidite da sam našao, pretpostavljam da hoćete, čim sam ja našao sve ovo što sam našao, brži način za penjanje i silaženje. To je isti ovaj fazon, samo pošto su meni ovdje ovako stepenice, idemo 1, 2, ajmo otići ovdje. I samo uzmete ovako i tako se penjete, ali ako hoćete da silazite, samo kopate i mnogo lakše vam je. Evo idete ovako stepenicama, samo da se popnemo i tu završavamo naš klip. Ja mislim da već trajao 25 minuta, ali nema veze. Ovdje se čuje voda. Joj, kiša. Ništa, evo kiša pada, mi završavamo naš klip, samo da izađemo na svjetlost mraka. Koja se kaže svjetlost dana, pošto je pao mrak, ali opet sija mjesec. I da ja uzmem neki, uzet ću ovaj, ako mi napadne neki đavo, ali ne smo napao. Maštam, džubri, crkni. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Pogledajte moj kanal, like, subscribe ako vam se sviđa i to je to.